Thank you. Hey, alright, thank you. Duit lagi bro, dapat ini lagi bro. Alhamdulillah. Ini duit gua dan ini mantep banget. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Aduh, sekarang gua mau jual bro. Gua mau jualan di pasar Loa. Kita bukan beli-beli ke pasar Loa lagi, cuman gua mau jualan ke pasar Loa. Ini beneran bro ya. Lu liatin gua jualan gua apa aja dan mantap nih. Let's go. Let's go. Jadi tempatnya itu ada di Auckland bro, Auckland Flea Market. Dan tempatnya ini lagi agak cloudy gitu, cuman kita lihat bro, berapa barang kita jual sekarang ini. Oke, alright, mantap nih, excited nih bro. Nih jualan-jualan kita nih bro. Ada sepatu-sepatu kita jual, baju-baju. Ini ada baju $1 gitu bro. Ini juga ada gratis. Waduh, ini Hot Wheel yang gue jual nih bro. Mantap. Ini gue jual Hot Wheel ya bro ya. Keren. Ini sepatu Air Jordan ini yang kemarin gue beli juga gitu. Flea Market juga gue beli yang 40. Gue mau jualnya itu 50-an oke. Sepatu gua yang di Flea Market kemarin gue beli $3. Gue jualnya itu mau $10 bro. Mudah-mudahan ya laku bro ya. Nah ini gue beli $8 kemarin bro Flea Market. Nih mau gue jual $10 aja lah bro. Nah ini sepatu gue sendirian nih. Gue beli sendiri di toko nih bro. Gue belinya $60. Udah buluk kayak gini sih. Cuman nggak tau lah gue, orang beli $10 kali ya. $10 udah oke juga nih kayaknya nih. Give you 12 for this one, bro. Tahu gak sih lu gimana rasanya punya customer yang pertama kali bro? Gini rasa nih customer gue nih. To be honest, I get it from Flea Market also 15 I get it. So I just sell it 15 because man. Luke Lambo. Oh okay, thank you too. Alright. Yeah. Thanks, bro. Thank you. Alright. Hari ini gue udah laku $2 gitu Hot Wheel gua. Waduh, mantap, senengnya luar biasa bro, $2. Jadi kita dapat profit $1 hari ini. Oke, kita lihat profit kita berapa di hari ini. Oke, kita ikutin terus aja. Thank you so much. Oh, 15. Oh, yeah, 15. Yes. I forget the price. New seller, that's why my first day today. My first day. Thank you so much, ma'am. I'm gonna keep it, this one. Okay. How about this one? I mean, it's super cheap, this one. Yeah. I think it's already cap one. So Yeah. that one with like the little table. Yeah. Alright, sure, I keep it. Thank you. Tadi udah laku tuh. Tadi laku satu lagi high chair kita bro. High chair kita laku. Baby chair kita laris bro. $15 ini harganya. Laris luar biasa ini bro ya. I mean this one is been production since 1968, right? Yeah. If you found it like 1968, and then it costs like could be like $1,000, $2,500. It's crazy. It's crazy stuff. Yeah. But he's like, Is it? he's crazy. This is crazy. But that's all he does. Exactly. And I'm like, and you rent an apartment? Like, you should fucking have a house. Exactly. Sell that shit. Exactly. Oh, I can't. I'm telling you, be careful. But if you want to start, just be careful. Yeah. Alright, buddy. Alright, kayak gini ya bro modelnya bro ya. Barang-barang gue cuma diplototin doang bro. Diplototin doang. Dan gue berharap-harap ditanya gitu. Coba ditanya bro ya, gimana caranya nih strategi kita nih. Cuman gak apa bro. Jangan berkecil hati, kita terus saja kita jual. Okay? This is for you. Keep it. Oh, for you. I love him. Okay, cómprale otro. This for another brother. Oh, thank you. Another brother. Cómprale dos, Okay. entonces. Here for you free. Give to your brother, okay? Also one. Thank you. Alright, have a nice day. Mantep bro ya, bagi-bagi Hot Wheel kita di sini, dan kita bagi-bagi aja gratis-gratis di sini bro. Jadi orang Indonesia bakalan dapat giveaway juga. Cuman sekarang nih lagi bagiannya orang pasar Loa dapat giveaway, oke? And we also have Hot Wheel for you. Alright, good job. The Hot Wheel is free, he said. Okay.
Alright bro, jadi akhirnya malah aku bagi-bagiin Hot Wheel gitu bro. Ada anak kecil tadi, ibunya bilang nggak boleh gitu. Kita bagi-bagi deh bro, kita kasih aja. Malah orangnya malah beli kayak gitu juga jadinya. Alright. Jadi strategi bagus juga bro, lumayan ya bro, lumayan. Give it to the kid. It's free for you. Take it. It's free for you, come on. It's a free for you. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. I like your hair. $5. Come on, have to get it. Come on. Here for you. No. It's free. For daddy. $10 for you. No. Huh? No? $8. We don't have to know about it for $1. We have to do it. Bro, mantap. Makin kesini makin mantap aja dagangan kita. Dan udah laku mainan-mainan kayak gitu. Udah sepatu juga udah laku bro. Di $3 dapat $5 di sini. Jadi untung $2 kayak gitu bro. Dan gue giveaway kayak Hot Wheelan kayak gitulah. Kita racuni orang-orang di sini. Oke, let's go. Price, I put the price here on the back. Oh, Yeah, but we can negotiate. Are you collector too, Hot Wheel? yeah. Yeah, is it? So what is your focusing? I like the bigger ones. I like old school, like kind of like Mustang, Camaros. Camaro. Yeah. Yeah. Kind of different collection, like. Gracias. Thank you. Thank you. Alright, thank you. Yang ini gue kasih gratis bro ya. Ini gue kasih gratis bro ya. Later on someone gonna take it. I mean if you go and then someone take it. Dan orang udah gratis juga udah pada nggak mau ngambil. Gue bingung juga ya. Ya. Ya, be quick. Ya. Hah, apa gue masukin yang lain-lainnya gratis juga apa? Ya, good job. Alright, thank you so much. $1 for this. Oh no, actually I forget just now it's $5 but I give you $2. Gila bro, salah strategi kita bro. Hot Wheel drag bus gue beli $5. Gue jualnya itu cuma $2 di sana bro. Salah kotak gue bro. Yeah, give me $2 also that one. What? Yeah. 3 for Yeah, he said Huh? 100. 3 for you? Yeah, take it. That's a lot. Pengalaman bro buat si penjual baru-baru kayak gini. Cuman gak apa-apa lah, gue lihat orang seneng kayak gitu dapet. How many Hot Wheels you got at home? I love them. All of them? Really? What? How many of them? 100. 100? That's a lot of Hot Wheels. Let's guess this. Gue juga diskon, gue kasih juga harusnya $4 2, gue kasih lagi jadi kayak $3 gitu. Yang penting semuanya seneng bro ya, nggak apa-apa bro ya. Maybe you pick $2. $2. Alright. Thank you. Thank you. Alright, thank you. Thank you. How many Hot Wheels you have at home? 250. 250? No way! Thank you. Okay, alright, thank you. Duit lagi bro, dapat lagi bro. Alhamdulillah. Ini duit gua dan ini mantep banget. Bro mau gua gampar pakai duit nggak bro ya? Pakai duit dolar. Rasain gambar pakai duit dolar kayak gini resepnya. Are you collector too? Yeah, collecting. How many Hot Wheels you have at home? Too many? All over the world. Alright, thank you. What is your favorite? Like tuners. Tuners. Tuner. Yeah. You have a super treasure hunt? Which one? I got a super treasure hunt here. Alright, cool. Alright, sure. Thank you so much. Dan sekarang gue mau dengerin lu bro ya. Gimana lagu yang ada background di sini bro? Kira-kira yang suka lagu ini siapa bro ya? Aduh. Kacau nih lagunya bro ya. Oh gitu. Waduh,
mantap bro. Tadi kita itu jualan di pasar Loak bro, bukan belanja di pasar Loak, cuman jualan di pasar Loak. Oke, gue mau ceritain lagi gimana tuh awal ceritanya. Alright, jadi kita ada kawan, kita ada kayak bertiga keluarga gitu termasuk gua. Satu temen itu yang dia itu ada ide gimana kalau kita itu jualan di pasar Loaknya di daerah Auckland sana. Oke, terus dia survei, ya udah langsung jadi kita sewa satu tempat gitu. Satu tempat gitu harganya itu cuman $30 untuk nyewanya dalam satu hari. Lo itu bisa masuk dari jam 6 sampai tutupnya itu jam 6 sore lagi. Jadi kayak 12 jam kayak gitu. Ya udahlah. Jadi temen itu langsung di sana kayak booking tempat. Gua datangnya itu agak lambat dikit bro. Gua datangnya itu jam 10. Udah akhirnya gua itu jualan Hot Wheel gua di sana. Terus ada juga main-mainan buat yang anak-anak yang udah gak kepake lagi. Terus juga ada high chair. Terus ada ya macam-macam lah mainan-mainan kayak gitu kan. Sebenarnya semuanya itu mau kita buang yang mainan-mainan yang buat anak-anak itu. Cuman Hot Wheel gua itu lagi cek ombak bro. Hot Wheel itu berapa lakunya dan seperti apa, karena Hot Wheel gue tuh gue rasa udah kebanyakan banget dan bakalan gue bawa-bawa juga ntar ke Indonesia itu juga kebanyakan banget bro. Jadi sekarang itu kita coba jual-jual, kita coba ambil untung. Gue dulu belinya itu cuma $1, gue jual itu $2. Terus juga yang premium yang super treasure hunt gitu juga gue jual, cuman gak ada yang mau bro. Jadi kita udah dapet strateginya. Ternyata kalau di pasar Loak gitu yang paling laku-laku gitu yang murah-murah gitu bener harga $2 yang bukan yang terlampau mahal gitu, yang super treasure hunt atau yang lain-lain gitu. Secara overall ya gue itu kayak beruntung gitu bro. Kita itu dapet tadi duit itu kira-kira $50 udah digabung semuanya gitu. $50 yang dari gua doang penghasilan. Ya itu yang gue bilang sih untung semua gitu ya, untung semua gitu. Cuman ya memang effortnya itu tinggi banget. Lo harus nunggu di sana sampai dari awal pagi sampai sore kayak gitu. Cuman itu experience bagus banget, apalagi buat Rehan, dia bisa belajar gimana cara itu menjual barang gitu. Aduh mantep bro. Seru juga ya, karena lu ada yang request, bro, masa lu beli-beli doang, coba lah jualan-jualan itu ke pasar Loak kayak gimana rasanya. Oke, akhirnya gue jawab tantangan lu bro, kita jual-jualan ke pasar Loak. Oke, alright bro, thank you so much semuanya udah nonton. Dan jangan lupa subscribe di YouTube gua. Ntar kita bakalan hunting-hunting pasar Loak, hunting-hunting Hot Wheel, hunting-hunting sepatu-sepatu keren lagi. Dan thank you so much udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye. See you in the next video.